Chitini phai hiniarni ada por phai kre sirachiti ma por malom CEM Dr.Tuliram Ronghang arideng pen tover tolong along e kisom lapen gym krapakimi kangfu pon Son se RJ Road Lakhijan tu sari hajan lapen hanjang langso Sinasing Lekthe along kidam kiwang tover long e kisom pon lapen hanjang langso Sports Association Complex along ta gym kimi ingpu pon long Adun Thujai Megalong, CEM Dr.Tuliram Ronghang, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, EM Surjo Rongphar, EM Madhurya Dekial Phukon, EM Richard Tobi, MSc Kadom Terangpi, MSc Sorbon Kumar Telenga, Board Chairman Silarson Rongpi, Board Chairman Lai Chaning Leng, VDC Chairman Simeon Rongphar and Parta, Manpeng Gedo ke Thegeding Atum Chitongdun. Asile ke chaklote Arklip Hititi Pusi Alangli, Dr. Tuliram Ronghang Kaning Jever, Ason Thak Taksi, Chiklo Jona Prang Hanjang Langso Langteng Rongalong, Mass Joining Program Keteng Hut Pin Puralo Kejong Duna Tengsi, Piniputhot Long E Kisompon. Hanjang Langso Arat Mate Number Inkora Hini Sarupathar MSC Constituency Arat, Ajak Ding Kru Pen, Kar Iatovar Tong Sikot Pen, RDP Pon Pen, Long E. Kisompona puthak me long chitong dun arad tumpen CEM Dr. Tuliram Ronghang phan suri choro pajirpon Sangti dipen project terang carbing long life